As I say, it is regrettable that, in fact, the impression is that Parliament only woke up when things were now really bad. And for that, we must apologize to the South African people. Tshwarelo e dirilwe mo setšhabeng tebang le go se tse kgato ka nako mo ditatofatsong tsa dipatlisiso tse di ka ga magatwe a go tlhotlheletsa ditshwetso tsa mafapha a puso. Fela Modise o pega molato go Cedric Frolik, monnasetilo wa dikomiti tsa kokoano bosetshaba. Frolik o ne a neetswe tiro ya go latelela bannasetilo ba dikomiti tse di neng di tshwailwe go nna tse di mabapi mo dipatlisisong tse di ka ga magatwe a go tlhotlheletswa ga ditshwetso tsa mafapha. Pelenyana fa a neela ka bosupi kwa commissioneng, Frolik o neetse ka bopaki ba gore go ne go se molemo gore palamente e dire dipatlisiso tse di tsweleditsweng ke mosireletsi wa bosetšhaba. Fa a tswelela Modise o ne a re katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo ka gang kantla e na le bokao mo go tokafatseng maemo a bosireletsi ba bosetšhaba. That decision of the court helped us because subsequent to that decision, I myself, as Speaker of the National Assembly, have not been happy about what has come out. I have rushed to the court to say, look, I think there is overreach here, or I think I don't understand this. Please clarify this. Raymond Zondo yo a tshwenyegileng o buile ka ga go utswiwa ka fa kantorong ya commission. Mo tiragalong e nngwe go fitlhetswe pegelo tsa gore lerumo la tlhobolo le fitlhetse teng gona ka fa kantorong. O rile se ga se kitla se kgoreletsa tiro ya commission. If anybody is trying to intimidate the commission into not doing its job properly, they must know that the commission will not be intimidated. Raymond Masondo wa milentlha ya bonweenwee gore ke kgwetlho mo ileng ya sekwa makgetlo a le mantsi kwa khanseleng ya bosetšhaba ya profense.